The Dorbar Shnong Mawlai Umjapung Shillong recently paid a visit to winner of Miss Meghalaya Universe 2024, Bahun Nongrum, at her residence to offer their support as she prepares to compete in the upcoming Miss India Universe pageant to be held in Jaipur, Rajasthan. The delegation included Mawlai Umshing Headman S, Niangmih, President and Secretary of the Seng Samla Mawlai Umjapung, the President of Seng Samla Mawlai Pyllun Biam, Chief Organizing Secretary of the Seng Samla Mawlai Edwigh Eddie Majaw, and members of Bahun Nongrum's family. During the visit, Biam encouraged the 26-year-old Bahun Nongrum to pursue her dream of winning the Miss India Universe title despite the challenges posed by her modest family background. He also called on the public to refrain from making negative comments on social media and urged upon them to support Nongrum as she represents Meghalaya on the national stage. Sokmen bang iyo banyadan lang bat I Bahun Nongrum ibadai nong shnong jangka shnong Mawlai Umshing Umjapung ngi sokmen naga batajong I bang susorong naga batajong I ba ilai ban sim benta saka Miss Universe India kabade kawai ni kisenjam kaba lada ipoi saka thong inyo ban sim benta sa ban contest ya kanega Miss Universe jangka partai hi brokoi teng sokmen naga batajong I bai sajit na po Meghalaya bai job ma I ka Miss Meghalaya arjar ofsal Henry ka ika pensong dia yang ipat kalong ba habang iwan ban ai museum kila ka jong perdok persnam ki balak banyak kun ya kenika benta ka pendiau yang I kalong ba habai Bahun habang ila persang bentuat jumut na kalian jong Bahun ide I Samla Ibawan na kalong yeng kalong sam ka ba ka kamai ka kaji lani ka jingyo jengkot jong yeng kesam kimde ki beriu na ki ba ruspa ki wan na kalong yeng long sam ki ba ka duna ka yok kon Henry walak tak ataru kam simla penduk musim I ya khun pat ya gani maka ya khun pat ya gani da ka jing shanya halade ba da ka jing IT sau play try kan ran bai lak ban poi sa kani ka thong tengi sokmen da ka benta jong I ya ka jing scam musim ka jong I bat wala iwan na kalong yeng kalong sam ka beduk lu Henry ilak ban poi sa kani ka thong ba iyo ban represent ya ka jela Meghalaya sa ka Miss Universe India kani ka dikawin na kilak senti ka ba ai musim lang ya gibe pa ki khun Samla amdei bakin suduk jengkan man ba bengiwan na kalong yeng long sam ka ba duna ka yok kon ngimlak ban poi sa ka thong I Samla Bahun ide ita iba ya khun da ka jing shanya na ladi da ka jing shanya sa blai try kan ran ilak ban poi sa kani ka thong Henry ngi saudiau ngong I ping saudiau kendian kawai kalong ba haba I Samla Bahun iya ya kani kalenti mdan menu bami syahmat ban ai musim lang I mdan menu bami syahmat ban ya kersan lang I ka jinglut kalong ka bahe ka bang so ban kam ai kendiat kalong ba ngi lengok ban kaliang jang tourism department jang sarkar jela kim sim le ai banyarap pa I hab haduk kani ka kelema ka menta ka ba in sami na layeng ban le sim menta sapo Rajasthan Jaipur na ka menta kani ka contest ka jong I ngilengok ban kaliang ka tourism department kisap jar kani ka benta ngi so lengok ru bagi nawi khmat jong I kisap jar ya ki khun banyarap ban snok tilang ban ai museum lani ban senyang lang na ka benta jong Bahun dan menu bami syahmat na kaliang jong kinomi khmat ka hajing sisa ki dei maki banyarap lang I nomar makan di kepuar benta kiru kidan bahaya ke benta ke ban senyang lang hak ban kentiu jadi persamla kalong le no na ke benta kan ke jingya lenti ke jing I lada ke dantang bukan ke jing yang syak penduk musim Assalamualaikum keseng Samla ma Pyllun imlak ba chi no ila jang ki Samla jo Shnong ni trai na ke benta Samla na ke benta ke bahag miat ke Samla ni jo I ba ke Samla jongi ki trai sitom hagi benta ke per ni ju kuloi ban snok ting ni ju kuloi ban rap ya banyarap habadan kelak penting so keman ban kalian ke kenhun ngiyo banyarap ya I Samla Bahun bang ikerman scam ba kani ka jing ya kenduk jongi kani ka sengi ka pemerintah so be mi na ka jela ka jongi kalau ka jing ai musim I jing ai musim ka yeng sam kalau ka burom ya snong ka thau ka burom ya ka jela hi broi ba ya ka jai bari ka jongi. Winner of Miss Meghalaya Universe 2024, Bahun Nongrum, expressed her gratitude and appealed to the people of Meghalaya for their support as she competes in the upcoming pageant. She also encouraged the youth of the state to chase their dreams and not to be deterred by obstacles along their way.
nga kerpa dia barokhat ki baya pejmenta khamtam ki nong Meghalaya ki khasi ki jantiala ne ki garo ki baya pejmenta ba kene ai men sim lang yang banglet represent ki Meghalaya kenya ngan keren chapang ga jing ya kawang kti ka bangi ong da ka pharing criticism ka bang should yo ba manum de tamanga hanri barokhat ki shame ka ta ka jing em ba haba pi i anu ki baya ki usngo ba fineker shan lang klam don kanu ka jing kawang kti na ka jing iben na kanu ka liang namar ladang iwan lang teli ka wai ngila ba ni kuni kanu ka jing air ni pathai ti tangkata hi ngamo ban ong ye pi ba ka jing kershan ka jing duai but ka jing kershan na kaliang so pi ka ba hakata kaliang bangan la hi bangan le bangan yo ay ka pangsingat ka Miss Universe India